Hello, Tuni Kuki Channel Vizose na bon chavin lem nei vin Tuni a hi eima Kuki len gam sunga thil so ho in sei hui tin thil dan ho hi ivet na hi le lungkim ji po in igen thei I ha sat tingo lela na sata in ki tho pi vin khat la khat ikipan pi ji vin in nop sa tingo le nop sa na in to wa ei ho sunga vai hop na ding administration lampang ahong hi ting lein alin ding ki chu iti diu ham ki vai hop na ki to lo iti diu ham hi chi wa hi ki to mo na lin ta ho he ahong do ji in mi nui sat mi za pi a hi kha deu hi ki chat aw mong ji in tu a jong hi mei hlei e san ho hi pilu hen lang hele Kuki cha te hi eng bol sang wa hi separate administration hi agang theilam pe na ipido hen lang hi le ei ho ki chai diu agam sung tu a iche naw Kuki len ni tiu ho hi ama hon nom ta hin kilo jing thei diu a hin la hi chi chu pathinin a phal lo jong hin tin tu ni chan ge ya separate administration I thu mo hi center in jong epepo in mei lei e san hon jong I phal pi nai po win hi je a chu tu ni chan ge a hi pathinin phat epi hi jong hin tin a hin la e ho sunga administration lampang aki sei ting la hin alin ding ki chu a khat la khat ki ka a hi kinil na hong tam do jin hi che ho hi ivet na hi le tu ni I topic ngu jong hi ka velo chun kalung dong mong te ti a hin hi chi topic mang cha hi gam sungwa iki vai po dan ho hi in sei deu a hi in iki vai po ding dan no hi hen a hi lawai le inam sung dam theina dinga jong hi topic izat ham khat he ana ki sei do ta in a hin la tu ni chan ge ya hi eima cho aki poi a hin la inam pi igam sung ilainat ja hi study hoi ta ki bol ji a hi chiwa hi inam pi ma son theina dinga hi pan hung kila ji a hi in a hin la lam kai hon ingai ne moham a hi lawai le ke I thu sei khel I tiu ham hi chiwa hi ichi pi nom po wen hi ja a hi inam sung wa hi nat na za chom hi ong ping do jing I ti ho chong ki mu a hi ni chi chung chang ho jong hen sei hoi tin chule jiri langa email mahovin dailo bola eina bol pi wa BSF ho na san gain ina tha pi ho inam pasal pha ho hi tu ni a hi vuilem na kin nei na ding to gon ho program ho hong ki mo pan tai ti a hin hi chi hi ni sim nga ni le to gon ne ya peace ground na ko na hi mass rally type ma hi chi a ngaban le martyrs cemetery a ki vuilem na ding pung ni le hin hi chikin ho hi nei ding a hi tai ti ho jong hi mo a hi in hi chi chung chang ho aban banin hin sei hui tin chule tu le tu a igam sungowa thil so ho jong hi aban banin hin sei kin hui tin igam sungo hi hoi ta gel phau hi tin kanam mi te ho jing ni ho le hin hi chi to bang to gon inei diu a hi ta in a hin la tu ni chan ge ya thil so ho a hi lawai le head letter mang cha thu hung ki sei ho hi khat la khat ki oi mo na a thu ki sei hi atam le jingin ni je a chu no mo ki sa in tu ni a hi kanam mi te ho pathin cha te ka hi vi iti wa hi le alin ding iki chu sang wa hi aneu ding zo hi ki chu hen lang hi le inam sunga hi ki to na le lungmon na zo ding hi ti hi iga sei the wa hi in ama sapenin KBC ho advertisement neu cha ga sei oi tin hi chewa hi ima sponsor bol na zong a hi po in a hi lawai le hi che advertise bol na je a hi sumi pi o zong a hi po in a hin la inam sung hi evet na hi le nu mei nu na ho dinga chong hi to le them ha sa hi in pasal chu alang khat na volunteer pangloi a hi lawai le
thil za thum choma kiman cha na tu a hi inam pin gal anei lai a hi za chu pasal dinga hi boina jing a hi in a hin la no mai hian khat hi atong theilo a hi lawai le na to na ding hello mi tampi relief ke ma chong hi umovin hiza a chu a hi theyai le hi chiwa advertisement hung ki bol ho bang hi thil hoi ta hi in mi noya na ga to sanga chong hi ei le in khut thim thil ho ineya sum hol na thei ikinei do theya pan ila theya hi le in sunga dinga chong hi khan to machal na hin ti ti a zo chu hi chi advertisement hi neu chai hin sewa hi in hi chiwa hi KBC Women Department hon ama ho vet suina no ya hi handlom a hi lo le tailoring ti ho pon khui dan ho pon khon dan ho kizil na ding chung chang ho a hi free hi ding a hi ti in free course hi ding a hin la hi chawai registration ki bol na ding a hi zanga a register na ki bol ding a ha a sum ki sung pa wang hi free hi ding a hi ti a hin a khoti a hi le ai tu a di se na IDP ho dinga nga hungal jam ho dinga wang chu hi chi to bang ho hi thil phata a hi in hiza a chu a hi the a hi le hi chawai jaw so ke hi ten form submit date hi 2 December a hi in jani ma sa chu ki pan a hi ta in 15 chan ge ki hong ding a hi in last submission hi 15 December ding a hi in hiza a chu nga hi the a hi le numai pasal ampoi hi chwa hi pon khui ho jong tu lai vet na hi le pasal atam zo a hi ta in hiza a chu a hi the a hi le hi chi vai zaw so ke hi ten e hon chong talen inei na ho a hi lawai le hi chi wa hi ga kijil lo hen in mona ko na jong sum mu na thei lampi khat hong hi ding a hi ti hi chi wa miss wa boy bai te ama a ko na thu so ki mu hi chi wa advertisement ki mu a ko na chu in sei do wa hi in hi chi wa jong hi a jaw thei chan jaw dinga iga ki te mo na hi ama sa pen in e project chung chang ho ga sei ki lo hen tu ni a pan hin la ho hi ga ve lo hen mi gu men pan a hin la in I hlom chi chi jengovin iti ham wang a ki po in a hin la igam inam ipo nan ho hi zat bo hin pan ila thei hom ti ho jong hi ahong ki ke lin phat ma sa chu mi zanga be in pan law hi tin ki hlom hle jong le mi zanga be in pan law hi tin inei kham khamu ga to khom hi tin phaileng mol area langa inam se pai ho adinga hi ki tho pi na niau cha ga bol hi tin keng ko hi han jacket hi jong le hi chi ho I cho pi thei na divin tu a hi dap tho a gen thei ta pan la jing a hi in a hi thei a hi le ama ho dinga hi pan neu khat ga law hi tin Kuki channel family ho lam kai na a hi chi vai project nei hi ti ti a ki phat sa na dung ju ya chu Kuki channel family hon project hong ki nei a hi in tu ni a hi hong hlom the jing wen mi gu bon pan a hin la in hi chi wa pan hin la ho hi mi gu la a hi asang pen hi le Margaret sitlo ama hin sang khat a hin to in ama hi tu ni a dinga asang pen a hi in ama chunga adi sening ki pa thu iga seivin chole tu ni a pan hin la a igam inam po na jala anei kham hin to do a igam inam veng bit na pang inam se pai ho dinga pan hin la ho zo se chunga ki pa thu iga sei ki no ven hi ngaban le hi chilanga project nga pan hin la la a asang loi sanga chung langa pan hin la ho jong hi su mel thei a hi po in ngama hon jong tu ni a hi ama ho pan la na za la hi I project mo hi a ki khat jong ki phanai lo a hi in hi jong le ama ho pan la na za la hi I chan ham khat na ki ma son a hi ti jong hi a ki sei do no min avelin ama ho chung chi a jong avelin ki pa thu hong ki sei ki na hi tu ni chan ge ya inam igam ngai lu a nam sepaya hong ki pedo a igam inam veng bit dinga pan hin la ho dinga pan la nai lo ho tu ni chan ge ya pan hin la nai lo ho pan ila no mo wa hi le hi che wa hi account number hong ki koin
IFSC code ki koin min ki koin aban le GPay number zong ki koi kinin hi chiwa hi ipi wa igam inama dinga I hon zong gal isa theinaw frontline a ga kiding khel hi zong le hi chiwa ki thopi na I bol wa ko na I ho zong gal sa na pang hi vi tu ni a kanam pin kagam kanama dinga pan la na hi kei zong ka zawe ti vet sa na pan ilao ti na hi aban le koi to bang ham khat chu hi chiwa bank account a hi lo le phone number ho a pe thei lo yu mo wa hi zong le hi chiwa hi QR code ahong ki koin hi chi QR code hi scan bola direct nga pi jing the hi in I pi zo ting le hi chiwa hi screenshot I bol wa I min to I pi za to hi chiwa number ki pi a hi nahin thot ji de win zong kanami te ho ka hin tem ki nin tu ni a hi Kuki channel family ho zong hi mi zathum ki wal jen a hi tain group ma hi vet na hi le mi zathum ki wal a hi tain mi zathum ho jeng zong hin pan kila hen lang hi le bon chawa ga ki pangkhom so ke hen lang hi le tampi hi ding a hi tain mi zathum lang I hlin deu a hi tain a hin la tu lai ta a birin singin ama internet chowkidara a kwaizi wa hi internet a kha a hi le inam pi mi zan ham khat hin pan la nom zong la amulo zong tampi a ja pan hin la theilo loi zong hin tin a hin la hi chi hi jing ni kho te nga internet ke hong ding a hi ti a ana phone bang wa cho hin hong wa hi la ama hon zong jing le thaya zong a hin mu pan diu hin tin hi chi chu ikinep na khat no hi in a hin la tu ni chan ge ya I project ho a ke khat zong a ki hlung nai po in hi za cho kanam mi te ho apang thai chan I pan wa I project ho hi alo thin na ding thei chana hi pan ila de win zong avelin ka hin tem kin na hi tu hin I topic wa ga lut lo hen jing ni kho ting la hin martyrs cemetery a hi pungni la hin hi chi inam se pai hang san ho anamo lem ta sa ho ama ho vuilem nakin hi nei ding a hi tai ti hi tu so mu a hi in aban le hi chewa hi heis sa hon tu so a hin bol kit na wa hi a hi le hi chi inam se pai molem sa ho hi tu ni hla a kizan khowa pi ding a hi in aban le jing ni kho ting le hi chiwa hi hong kinong po a ina ko na hong kinong po do ke na martyrs cemetery a hong ki voiding a hi in a hi thai le lam lien ho hi nin su ong pi win lang koima hi chiwa jpo hon a got lo ho hi koiman gari hin tol do lo ding in zong tep na a hin nei ve ti zong chu mo a hi in hi chi chung changa zong hi ke boina neu hi a hong do jin hi che ho hi ivet na hi le za cha da umin ama ho ding jinga zong hi no mo na ta khat a hi ama hon inam se pai pha hon in molim sanwa chu inam pumpin akipona in inam pumpiu akipang homin kang gui lang zong chu ga veleu chun apo na zalwa chu mai lei ho gama ga buluwa in izan ham khat zong an hal ha leu jingo a hi in a hin la tu ni a hi ama ho vuilem na ding chung changa hi e hon ki ho na hin nei vin ei ho administrate in ki bol wa hi le hi chila a hi ki to lo ta vai in hop na ho jong hi hong do jin hi cho I vet na hi le no mo ki sa in wang set ta khat jong a hi in hi za cho a hi theya hi le kanami te ho aneu ding cho hi ki chu di wa hi alin langa I pan no ma hi le I ki neu sa ting le mi choi san mi sanga lien zo a ki pang thei a hi ti zo hi I het divin ka hin tem no min hi chi vuilem na kin dinga jong hi ITLF phone hi ta hi program a hin gong ovin hi chi wa conduct ding hi JPO hi ding a hi wanga chu a program hin so hi ITLF a hi ze a jong hi tu ni a thu hung ki so ho ivet na hi le chun hi chi wa CVDF ho jong hi alung kim lo na ho a hin savin ZSF ho jong alung kim lo now a savin hi chi wa hi
no total shutdown ke ball loading hi ti a hi in hi chiwa hi koiman shutdown bola nga abona ki kha ding hi ti zong hi anaki sei do po in hi chiwa hi ga velo chun I so piu mar hon thu so abol na wa hi a hi le lamlin ho hi ahong ki po sunga hi shutdown ke ball ding a hi in hi chiwai koiman lamlin asu boy lo na dinga hi shutdown ni ball pi eventi a hi ni chiwa hi nilhum ke ya total shutdown zong ati povin lamlina ahung ki po na sunga hi lamlin aboy lo na ding a hi la waile lamhla na ho aboy lo na dinga hi lamlina dor ball ho til hen dukan hong hon koiman ni hon pi lo deu ni kha tu pi deu lamlien hoi ta ni hon pi deu JPO hon anung zui dinga gari atep lo ho koima gari a thaile lo dinga hi ti a seyo a hi bovin a hin la hi chiwa Center Village Defense Force hon thu so a hin bol na wa hi a hi le ama hon a sei na ho hi abona wang hung ki sei hung ki sim do pon tin hi jong le ken ka sim zo sa hi ta in me pin i ga het thei diu win apoimo cha ga sei lo hen ama ho hin hi chi chung changa hi CVDF a hi in a hi lo wa hi le MVV a hi in KZVV a hi in HVV a hi in ki ho na akine in hi chi ki ho na I che wa hi ama na sei na wa hi KZVV ho zawe I che wa hi CVDF HVV aban le MVV ama ho sen ki ho na anei win ki ho hla na December nisim thum ne a ki ho na dung zuya chu hi chi wa hi hoi ta JPO hon pan ala diu ama ho kingan se na dung zuya ama hon organize a hin bol diu hoi ta hi chi inam se pai ho hi martyrs cemetery a hi ki William ding a hi ti a hi ana sayu a ki ho hla na ana umin a hin la hi chi chu tu ni a hi ITLF ho hin copy paste a ki bol ve ti a hi chiwa hi ga ve ki lo chun copy a ki bol win program hi chiwa CVDF le HVV ho le MVV ho ki ho hla na hi ama ho to gondanin a ki sei win tu ni a hi ama hon mopo na akila akit no vin hi chewa hi program ahin ki siamo vin hi je a chu tu ni a hi CVDF hon hi chi hi ki tosot loading a hi aban le ZSF ho jong hin hi chi hi ke hon ka tosot zo lo di wa hi ti a jong hi alung kim lo na ho ahin phong doi ti jong chu mo a hi ke ne na hi chi chu igam sungo wa hi administration lampang ki sei tiang ole hin boy na ito phat no wa igen thei ha sa tiang ole nang hi chi na hi in nang khu chi na hi in ti lo hi la I bon cha wa I pang khom thei win a hin la hi chi chu hi lo wa boy na hin to lo wa ei ho sunga vai hop na khat hong ting le hi ta ki tu mo na a hla se ding a hi la vai le a ankle ding khanin zet langa jot nai la khanin veilang zon go tampi hong do jiu ho hi phamo akisal he jeng in a hi chule hi chiwa hi vai phei Young Pay Association hon zong thu so ahin bol na wa hi a hi le ni jing ni ho le hin hi chikin inei ding ji wa hi koima tugan hong thei lo ding lamlin panga cheng vai phei nam pon ki khai so ke diu inam pasal na pha athi ho hi anamolim so ho hi zana hoi ta ipi diu hi ti a zong hi haupi block ho hin thupon ahin bolovi ti ho jong hi mu a hi in langkhana hi vet kit na hi le delay got village authority hon thu so ahin bol now a hi in ama hon mi pi hinga tip na ahin neyo a hi lawaile het sa na ahin bol ho hi a hi le hi chi delay got na hi delay got village a hi vai phei veng po in mi khan khanen hi chi delay kot hi manglowin vai phei in som thumham bep uma
hi chela a hi vai phei veng ti a nahung kimin vo ho hi adi thei poi a hi thei a hi le delay kot hi manguvin vai phei in som thum ham bo uma ipi bola vai phei veng ti a hi nakimin sa ham tu nung tu ban teng le hi chito bang ho hi I bol lo diwa hi ti a jong hi delay kot village authority ho a kona thupon kimu chun a hin phong do ke de hi ngaban le kang gui lang pos a hi ga vekil lo hen hi chilanga jong hi ko tu hon nasata a ITLF ho tepna a hin nei ti jong hi mu a hi kinen hi chiwa iga he thei di win hi chilang in ha sei masang win hi chilang zo iga sei ki lo hen thukin het sa na ti a hin thukin het sa na hi ko tu ho mama a hi in ko tu ho hin 48 hours shutdown a bol wa zan hla apana ke pana tu ni hla chan ge hi a ko a hin that 4 let that 5 sung hi nasata a nga total shutdown a ko a hi in hi chi total shutdown a bol na ji pe no hi a hi le zan hi a chu ko tu ho hin cycle gam kaya hi hoi ta inam adinga anamolem sa ho hi chi ho hi hlasom le hlako a hlin ni 3 December 2024 ni ho hi hoi ta nit na hoi ta a hlang mi pi ho to zong hin meeting hoi ta ne ya mi pi opinion zong hi la dinga hi to gon anane yu a hi in a hin la hi chi ni khel khela hi mei lei CM birin sing hin Manipur gam sunga MST leisa ding ti hi to gon a hin nei ta in hi chi hi aman tunia hi hon Manipur gama kona ke ho kapot ta win ke ho hi kukilen ka hi ta vetia isei ji wa hi muntina phaya kona sanapati chan hiding ngaban le infala kona lamka chan gari leisa ding ti hi to gon a hin ne ya center for so jong hi lam len tina hi a hin gol phei nga hi le hi chi je a chu ko tu ho hin hoi ta a program ho hi anachi pi thei ta talowa hi gam gi phaya nupi ho zo se ana hop homowa itiam khana gari hong nga hi le atin thei chana tin ding kap thei a hi a hi jong la kap ding ti a hi to go ne a hi chiwa hi ko tu lam kai na hi pan anala kin wa hi hi ta chu kangui lang na sata boy je a hi total shutdown ana phone do over I gam sung wa hi achung hi hen anoi lang hi jong le biren sing in kukilen azot pa thailo ding a hi biren sing keu hi lowen ama government jing jong hi kukilen a function thailo ding hi ti a hi panna sata la wa 48 hours sung hi shutdown a bol a hi in a hin la tu a hi lam kalang ivet na hi le lam kalang ho hin a het pha lo to kilo ki na hi in more lang hon jong I to sot po win ziri bam lang hon jong a to sot kit po in hi chiwa pan hin la hi ivet na hi le Sadar Hills a kuki cha te ho bo hin pan ala da na hi kimu a hi tai ni ja chu effect thei be se lo kuki cha ten to gon khat inei wa hi le ikilung to lo dan hi chewa hi ahung kilang jin hi ja choi chewa hi ko tu lam kai hon tip na le nge na ti a hi in hi chewa ama hon thu phon a hi nei na wa hi a hi le tu chung Manipur state government in kangpo pi le Churchanpur highway te ni a galmi meitei te security escort puma 4 December ni kho a pana chi pandinga older aso je un Sadar Hills lang si in bo akido dal hi ahi theile lam kalang honjong nasata a dodal na nahin nei di win tip na ko tu in ahung ki nei je ti ahi in aban le hi chiwa hi ama hon asaina wa
ale khadang ho a jong chu ivet na hil ITLF ho jong hin nin to sot no vinlang a hi lawai lam kalanga kiloi khom na za chom ho jong hin tu chunga ko tu in pan ala na ho hi nihin to sot no vin ke ho si in pan kala wa hi le ima khutita a success zolo a hi ni za cho a hi the ai le lam kalang hon pan ni la pi win ti a hi hi chawa hi tep na a hin nei naw a hi in a hin la tu ni chan ke a hi koiman hi chi chung cha nga hi notice a hin bol na jong a po in a hi lawai le ko tu hon pan ala na chunga hi e hon jong iki tho pi di wa hi ti a jong hi I macha hi chiwa hi ahung ki seido na a po in hi cho hi event nai le phamo a ki sa in tu a jong hi kampo pi area a defense committee hon pan a hin la an ho hi ga veleu chun ni hla lang jong le jan jong le duty ding hi chawa hi ki got na ho anei win COTU defense department in mopo na a hin pi dung zui in gamgi phai highway night duty hi pate pasal hon gamkai agamkai area a ani khole a phat ho a hin pi dung zui in kampo pi area in zong anoya bang hin duty po ding ho list ahung ki sem in a hi ti a hi a hin ta do win hi chiwa hi 16 ti a hi in 16 phase a hi KPI ward number 1 ho ama ho hi October 19 a patna hung pangpan no a hi ta in aban le hi chilanga hi ga vekil au chun kampo pi ward number 6 lendo kiti na hi ama ho hi 21 phase a hi ta in ama ho hin 8 December chan hi night duty a hin bol de wa hi in hita chu aban bana hi hung ki chil ha pia aban bana hung update kit ding a hi in hita hi kampo pilang hon jong nasata apan ala awa highway ho hi tu a hi ne la cha ho hla lut no jong le mei hlei e san ki ti mo ho hin Kuki len a hin zot pa lo na ding wa hi a phat chenga duty apo wa hi ta hi hoi ta ki ho mo wa pan ala jing wa hi ti ho jong hi het them na di wa iga se wa in hi ta hi pan ila awang wa hi tu ni a hi chi kampo pi area hon highway aga no to nga boulder aga no to hi ta pan ala banga hi churchan pulang ho lam kalang ho hin pan kilalo a hi in ti chu hi chi front line iga no ti lawa hi highway ki ga na asuna zana duty ki po a hi lo la kangui lang banga hi asuna zana gari check jing ding ti ho hi umbe se lo hi mo a sun le gari hong lai le ho khat i check thu a hi in a hin la kampu pilang ho pandan hi event na hi le na samong mong a hi lam kalang ho to ki bang lo hi lam kalang hi a population a jong ki tam a hi in a hin la kangui lang ho hi mi zong hlom a hi na hin la tu ni chan ga kilung to ta pan wa hi le mail hei e san hon jong kangpo pilang sanga hi chusan pulang zo hi anga cha zo wai tai ti ho jong hi het thim de wa kain sai a hi in hi za chu tu ni a iga pu nat pe nu khat chu a hi le innam sung gen thei ha sat na hi aning lang khat ahung boya hil aning lang khat bo in ki boy pi win eima area nang ma area ti a iki khenwa nang ma gam kai ke ma gam kai ti a iki khen pau hi thil phalo ta hi in tu ni a hin sein ho jong chu ga velo chun mar area ho jo se chu total shutdown ti a hi in a hin la paite area ho zomi area ti taute zomi area ho si chun hi chiwa hi total shutdown ki bolo ding hi ke hon ka pompi po veti a sei ho bang chu event nai le ke ma area nang ma area hi ta hi ki hop jing lai se wa hi iti laya jong ku ki cha ten administration ikisim do lo de wa hi tu ni a hi organization ja chom a kisim do ta in a hin la I ma cha alo thin na lo a hi tu a jong Kuki Zo Council ki siam do win a hi the a hi
Kuki Zo Council chu ikinop to ta awahi le chun Kuki Zo Council hin athi lang hi han defense lang hi han ho lang hi han ipi lang hi zong le Kuki nam sunga administration ho zo si chu apo ding dol a hi na hin la tu a hi chi Kuki Zo Council zong hi lam ka khiel do zo lova lam ka sung jinga zong hi a branch zong ke be zo lova hing ham to bang khana hi a hin hi chi chu nam pin ikine pi thei deu hinam tu ni a Kuki Zo Council in a hi na ding bang ta pan la hen lang hi le tu ni a hi ITLF zong min se pontin a hi lawai le ZSF ho a hi in KSO hi in Haze EPPM ikisa ho hi chi ho boina ding le hi chi ho ki kum na ding lawa hi chi ho zo se chu Kuki Zo Council in mo a hin po zo ba ama hon hand over a hin bolo hela ama hon hoi ta handle a hin bol zo te ngola bo chun mi pi kita asan na a hi lawai le mi pin hi chi chu kinep na ta in nei the ding a hin la tu ni chan ge a inam sungwa hi organization za chom i povin min za chom isa jing wang wa hi Kuki cha te ki pun khom na ding ta hi poi ti hi iga he the de wa kahin phon a hi in aban le tu a Manipur gam sung boy na jong hi Manipur gam sung boy na whole childinga center government in agot ho jong hin tu a hi confident ta ama hon aseina wa hi a hi le 4th June 2003 apana panhung kila ahin la hi chewa hi final decision anaki pi theilo jen tu a hi 20 May 2025 ding la hin abona hoita central government hinga iza kai hung ki pelut dinga hi tai ti a hi in hi chewa hi EPP record a bol wa a hi lo le Kuki ho langa to bang ho chu record a pi lut diu ham mei thei langa to bang ho chu record a pi lut diu ham ti ho wang hi aki he point a hin la tu a zong hi amo in pan ala jingova inam sungova I bol khil na ho I kiso na ho hi ama hon jong aphat chinga hi central government hinga report pi dinga hi record a bol jingwa hi ti jong hi isu umil lo divin kanamite nga kahin tem kinin aban le Kuki Inpi in het sa na ahin bol hi December nisim ni a ahin bol a hi tain phone loading kati a hi ahin la tu ni a hi inam pi kingap na khat Inpi Kuki government ti ahin ho pawa chu iga se ai le chun Kuki Inpi ti ahin la sa pawa seiding a chu Kuki government ti na ahin hichi Kuki government in zong tu ni a hi inam sungwa ike vai po danole ahin vai hop dan ho hi event na hi la ama ho jong hi chimma ma danu khop ma danu a hi tan hi za a chu ama hon jong ana se wa chu a hi le Kuki cha te hi thinglanga cheng hi win mei lei government in vai hop pi lai win ama ho gambo ki si movin ho gam sunga road connection jong lo development jong I ma cha lo hi che ho hi tu a hi panla denga hi ti a May 3 2023 a hung ki boy wa patna hi Kuki Inpin pan ahin la a gam pa ma hon jong a hi thai le na lo la wa ko na 5% hin kat no vin lang Kuki Inpi a summit hin bolovin hi chewa hi ama sapen nin lamlin kisim phat no hi te ti chu road project nei hi tin hi chi road project ho hi sim ho hi tin khat la khat ki zot to no ho hi develop bol hi te ti a pan anala wa hi in ahin la hi chi chung changa jong hi koiman ahi na ding bang ta a sum ina pe po win tu ni a Inpi I government kinep na ho jong hi I chan ham khana hladai a hi ta in I sang som ilo na la a som nga ham khat ga pi na ding a hi lawai le sang som lo na la a zanga ham khat ga to do ding jong hi ha sa isa ji wa chu
tu nia I government in zong hi chi 5% kila ho hi a hi theya hi le a hin pe ho chunga ki pa thu a ki sein a hin la a hin pe lo tampi aum je in a hi na ding bang ta in I project ho hi a chi la thei pu in hi chi hi Kuki Inpin a ki phun kit to ka a na hin pi ta lo divin a ki su top tai ti chu a ki kha tai ti a hi hiet sa na a hin nei ho hi event na hi le mi khen khat wang chu a ki pa ta ta jong umei thei a hi a hin la alang khat na hoi ta study I bola hi le che vai lainat hi inam sunga vai hom hon jong tu ni a hi give up a bol ta vai le chun hi chi wa wang hi mi pi ho iki hol phat no ngai hi tu ni a ku ki cha te hi I to bang ka hiu ham ti hi iki holo ngai a hi ngi che ho bang hi a hi na ding bang ta ki hi han lang I hi na hi hoi ta ki pom han lang nang lu sei ni hi nang mar ni hi nang pai te ni hi nang tha do ni hi nang vai phei ni hi ti lova I bon cha wa hi lo nei zo sin 5% ga si la witin Kuki Inpi a hi ga sep lut leo han lakhat si a jong hi Kuki Inpin I chan ham khat project a bol ho hi lo thing thei ding a hi in a hin la hi che ho chu a hi thei lo za chu tu ni a hi I government san gay in zong hi chiwa sum a hin don tax a don ti ding a hi tain hi chi tax ho na san gay zong hi tu ni a e kha pi o hi e ho ki gelo angai tai tu ni a innam kong tol dinga panghon hi chi to banga thu so a hin nei thei ta vai le tu a hi koin vai a hin hop ding ham ti zong hi lung boy na len ta hi ta in kanam mi te ho I kha do wa lo wa inam sung wa hi kilung to na khat lo wa hi le ikiniau sa lo wa kei ka pan lo wa hi le kanam sung hi thei lo hi ti a hi kineu sa ta pan ila diu pan la hon jong ken pan kala in kei alubo ka pan ding hi ti lovin neu cha hi jong lang pan lang katin ka gam kanam khan to na dinga ka gam kanam lo thin thei na dinga kei in jong ka thei to ma pan lang I ti lo wa hi le tu ni a hi inam sung hi vet na hi le chim mong hi tai tu ni chan ge a hi Christian cha te ka hi ve pathin cha te ka hi ve itiwa itaw namuna pathinin gal izo sa tai tiwa I ma cha bolowa tu ni a hi inam sung su to na dinga jong pan lo wa hi ta hi jing wa hi le kanam mi te ho gal izo sa chu I thi ni ho hi ding hi hi ze a chu tu ni a hi gal zo na dinga chu nang le ke I pan kho ma ngain nang le ke in tu ni a hi thau I zet kho ma ngai tu ni a hi pai te si in jong gal zo na nei puntin tha do si in jong gal zo na nei puntin mar si in jong gal zo na I nei lo de wa hi I bon cha wa hi jo si chu KINEO sa ta hung pan kho mo wa I hung I thau I hin zet khom tiang le bo hin pan ila thei de wa hi chiwa a hin ma son ma sa pending pan hin lama sa pending chu koi ham iti a hi le SOO ho a hi SOO inam se pai kum izat ham khat igam inama dinga gal anasat hon tu ni a hi pan na la lo wa hi le CSO ho bo nangan se wa hi le I ma hi lo dinga hi iza a chu nang hon ke ho government to tok nei ka hi ve tu ni a hi mi pi movement hi ka accept movin ama ho chon dana ka chon de wa hi ne ti wa hi le mi pin along dai pen cha hi le nam se pai ho khatna khom hen hi chi ting la chun nang hon platform hin se movin lang mi pi hin pe do ven hi chi chu mi pin hin ki zui in te ti hi mi pi taw na khat jong a hi in a hi the ai le nam se pai ho hoi ta ki ge lovin lang nang ho jong thakana na pan lo wa hi le tu ni a hi nang hon jong ke ma area nang ma area ti an ki got na lai wa hi le inam sung hi ET ki sim jong le CSO in asim phat hoi a hi tapo in tu ni a hi nam se pai ho ma man
pan na la wa ngai ti a hi nam se pai ho jong ka hin ti me na hi ize a chu tu ni a I topic ngwa hi kalung adong mo mong te ei sunga ki vai hop na hoita thailo hi ti a topic mang cha neu cha hin sei theule I gam sungova thu phon ho hin phon ro thei ho I chi chan chu hin tin tu ni ku ki channel ve zo se na chungovin ka ki pai na bon cha vin pathin in phathei na bo jing taw hen